Poštovani gledatelji, evo nas na području Hvara. Nalazimo se na jednom lijepom gospodarstvu. Umjetnik, gospodin Franko Žuvela, povezao je umjetnost i uzgoj mediteranskih kultura, odnosno umjetnost i život. Ovdje vlada jedna vrlo lijepa i zanimljiva sinergija. Evo priče. Frankove ljubavi su zemlja i umjetnost, točnije uzgoj mediteranskih kultura i umjetničko stvaranje skulptura. To je sinergija po njegovom guštu, koja jedino funkcionira zajedno. Prije 7 godina posadio je 100 stabala smokava te druge biljke s ovog područja, na proplanku koji je smješten zapadno od grada Hvara. To sam odlučio prije svojih 7 godina da to napravim. Ima 100 stabala smokava. Koja sorta? Svih vrsti, to znači spada u 6 vrsti smokava, koje sam donio sa Korčule, veći dio sam skupio tu na otoku Hvaru. I sada namjeravam i još nekoliko sorti koji su bili nepoznate ovdje, jer se tvrdi da ima oko 60 vrsti smokava. S time ja sam kupio nešto sa moga, a sad ću zamoliti agronome da mi nove sorte donesu ovdje i da bi posadio i tako da bi se oplemenio sa novim sortama. Našao sam oko 40 kila suhih smokava, s time što očekujem prinose veće u godinama koji dolaze i morat ću se brinuti od stroj koji suši smokve, ne na ovaj primitivni način koji će ubrzati rad i on će biti steriliziran, smokva neće biti zdravija. Dakle, imat ćete gotov proizvod, bit ćete i proizvođač? Da, bit ću proizvođač za svoje potrebe i širi krug prijatelja. Prije snimanja rekli ste mi da ovdje svi rado dolaze, naravno, jer ovo je zaista jedno lijepo imanje, lijepa zemlja. Povezali ste umjetnost i poljoprivredu, dakle u Hvaru, a rodom ste iz Korčule. Ja. Koja je to poveznica? Ja sam rođen u Vela Luci, godine 1935. godine. Došao sam u Hvar 1963. godine kao građevinski poduzetnik, tu sam razvio firmu, prilično dobro mi je išao posao i tako sam stvorio nekoliko zgrada i kupio ovo imanje i školovao djecu, hvala Bogu, koji su sad svi upućeni kroz svoj životni put, kako ko zna, kako ko može, ne? I sad sam sretan što se napravio ovdje, zato što ovo sve je grad, ovo je gradsko, ne? Da. Jer mi svi imamo vlasništvo, privremeno vlasništvo, nismo niko vlasništvo 100%. Svi smo privremeno ovdje na ovoj zemlji. Točno. Ali ono što je mene zapravo posebno dojmilo, što ja ovako naslučujem na prvu ruku, da tako kažemo, da se ovdje radi kod vas, u vašem slučaju, zaista jedno iskreno poštivanje zemlje, to je najvažnije. Dakle, ovdje umjetnost nije prevladala, kao što sam kazala u najavi, nego ovdje vlada jedna sinergija, to se vidi, ovdje su one obične starinske pristavice, kamen, nije ništa onako previše uljepšano, to je zaista evo lijepo za primijetiti. Da, mogu reći da je zemlja hraniteljica, ona hrani svih nas, ja nju poštujem, jer bez zemlje ne bi bilo ni opstanka na zemlji, ne nama, svim životinjama i ljudima. Tako da mogu reći, ona je hraniteljica i nju treba poštovati, jer ondje gdje se zemlja poštuje, tu je i civilizacija, tu je i kultura, tu je sve. Kroz zemlju se može vidjeti kakav je narod ako on održava zemlju, čuva zemlju i od zemlje ima i koristi. Posebno su ga dojmile vrijedne žene s Hvara, koje su nosile vodu na glavi, stoga je izradio jednu u pravoj veličini na samom ulazu u imanje. Kad sam došao u Hvar, vidio sam kako te žene mukotrpno rade i morali su, da bi priuštili doma vodu, nositi iz cisterne koja se nalazi na Hvarskoj pijaci. Pošto mi Korčulani imamo svi 1, 2, 3 cisterne, oni to nisu imali. Pa me uvukle želja da jedna napravi tu ženu u naravi kakva je, da to se malo vrati, priča kako su žene prije muku mučili sa tom vodom. Ne. To ne je bilo samo pitanje doni vodu, no bilo je pitanje i odniti. Ima li neka posebna žena lice ili nadahnuće? Nadahnuće, upravo to. To nadahnuće, jer ja radim kad mi dođe inspiracija. Ja mogu raditi skulpture, jer sam puno tega napravio koje su šli po svijetu. Čak sam napravio i prekrasne skulpture koje sam poklonio Franjevačkom samostanu u Vukovar, tako da jer su zaslužili da im to napravim. I radim kad mi dođe
najprije mora svoju tematiku i onda mora malo energiju svoje, koju ne mogu raditi kad ja hoću, no kad mi dođe. Radite u kamenu, drvu? U kamenu drvo, da. Sad sam za jedno vrijeme se posvetio kamenu, tu sam napravio 2 prekrasne skulpture, stavio sam ovdje gore na ulazu moje manje ruku, ispod koje piše rad je dar. Htio sam ljudi upozoriti šta je rad, to je dar. I bez rada nema dara. Da li to na povijesti umjetnosti, književnosti, elektronike, bilo koje, treba uloviti rad. Jer nije samo rad kopat, rad je misliti. To je poruka mladima, moramo se dotaknuti sve prisutnog turizma, dakle moramo raditi i ne samo baviti se iznajmljivanjem soba i apartmana. Pa čujte, privreda koja je ovdje razvijena u Dalmaciji, ti se bazira se na taj turizam. Taj turizam je jedna privredna grana, kada je sve u redu, ona je korisna, ona nosi neku rentu. Ali moramo računati na taj svijet koji je danas jako lud, nemiran. Ako se nešto dogodi, kud je taj narod? Evo, recite mi na kraju ovog našeg kratkog susreta, ja vjerujem da neće biti jedini, što još uzgajate? Ovako, uzgajam kapare, masline, bajame, rogače i tako sam povezao sve ono što je u našoj Dalmaciji bilo od vajka, što kaže. To nije već naša vajka, no od uvijek. Tako je. I to sam ovdje na ovim prostoru posadio, tako da imamo bajama, uhvatio sam ih oko 20 kila bajama ove godine, rogači su mi još mali, pak nešto ovako i neke kruškice i nešto ovo, ali to je sve manje. Imam kake, japanske kake, 2 vrste, i tako ima nešto i šljivih i ovo, a to je sve manje, prema malo, to je sve 1, 2, 3 stabla. Ali htio sam dati sve ono što je bilo naše, dalmatinsko, naše, timo kaka nije, to je japansko, ali se jako lijepo podnosi ovdje i rodane. Tako da me žao da nisam posadio više. Onda ima posadjene oko 85 artičokih, ne? Tako se to okrulio, rusmari, hvala Bogu, raste okolo. To sam rekao, imam i kadulje tu posađene. Ono kad ti dođe i rute i metnice i mažurane, ono što je naše bilo, što se pomala već zaborave, a ja to želim vratiti, pa mi da će neko mlađi, pametniji od mene, prihvatiti sve ovo i ići jednim putem, normalnim putem naših Dalmatinaca. Mi smo posebni, Dalmatinci su posebni ljudi, bez onih kad se koji ne vrijedi, oni imaju u sebi jedan džišpet i znaju učiniti sve. Jer to su pomorci, to su poznati kipari, pogotovo sam mogao toga Korčule. I ovdje nas susjedni od tog Brač koji živa od kamena, od umjetnosti kiparstva. Stoga hoću da kažem da sam ponosan za Dalmatinac i da imamo mi velike vrednoće. Pokazali smo kroz pomorstvo, kroz menadžerstvo, da smo uvijek ljudi koji se nalazimo u špici. A ono što je najvažnije, crpimo, izvlačimo snagu iz zemlje. Zemlja je, ono sam rekao prije, već sam ponovio jedan put, zemlja je hraniteljica. I iz nje crpimo sve i njoj se treba klanjati, ne se klanjati kao neki prazne, nego kopati, raditi, poštivati, ali treba da te obrađuješ. Ona ne može da tako ti nisi uložio trud. Kao svaki posao, tako i zemlja. Zemlja je nešto što je sveto i ne može niko govoriti da će biti bolje u života, neće biti dok mi ne prihvatimo zemlju i ne zavolimo zemlju. Dragi Franko, vjerujemo da će tvoja poruka doprijeti do nekih ušiju kojima zemlja, nažalost, ne znači puno, nego samo roba za prodaju i zadovoljenje trenutnih životnih interesa. Velika hvala za ukazanu prigodu što si nas ugostio i omogućio da kamerom zabilježimo sve tvoje ljubavi koje te napajaju. A to je sinergija s početka priče, odnosno čvrsta spona umjetnosti i zemlje. I to nije sve, jer je ovaj zanimljivi čovjek sam napravio zadnje počivalište, upravo tu, u dvorištu, zahvaljujući svojoj građevinskoj struci i umjetničkom izričaju. Tu je odlučio ostati zauvijek, na svojoj zemlji i proplanku. Nastavljamo priču o preradi maslina. Evo nas ovdje u općinu Marina, polako dolaze masline.
no one prve masline su već prerađene. Mi smo razgovarali sa nekim maslinarima o situaciji što se tržišta tiče i o prinosu koji će biti po njima manji ove godine. Ovu maslinarsku priču na području Kaštela, Marine, Trogira pomogao mi je snimiti kolega Drezga. Vidimo, sve se ručno bere, prijatelji su tu. Da, uz pomoć prijatelja sigurno. Kakva će biti ova sezona? Lošija nego lanina, ali bit će isto uroda. Neće biti postotak kao što je lanina, ali bit će do 15% će sigurno biti. Zavisi o kraju, neki kažu. Zavisi o kraju, ovisi je li u zemlji ili je u kršu. Je li za vaše potrebe ili ćete prodati ulje? Pa nešto za svoje, za prijatelja, nešto će se prodati. A evo, svi kažu da nekako u Dalmaciji nema te neke sloge da je Istra naprednija po pitanju većeg trženja. Imaju bolju reklamu i to su uspjeli napraviti, ovdje nema sloge. A što se tiče trženja u Evropsku uniju? A sad ćemo to vidjeti šta će biti. To ovisi ne o nama sigurno, o malo većim distancima. Mnogi se žale na vremenske nepogode, svake godine bude nešto muha, svrdlaš, ali vidimo ovdje je dobar maslinik. Pa maslinik nije poljevan, a dobro je očuvan. Da. Valjda je puno manje talijanku napada nego oblicu. Masline su prepolovljene kao na primjer prošle godine. Relativno su još uvijek dobre i zdrave za ovu dob. Jer su već se rano ljudi bavu, a zdrave su masline. A koliko će biti prosjek ulja, to još uvijek mi ne znam, s obzirom bila velika suša. Suša imala svoj učinak. I prema tome ne znamo koji će biti efekt na procenat. Koliko vi imate maslina? Ja imam otprilike 250 maslina, nešto stari, nešto mladih. Govore da je sve veći problem što se tržišta tiče za prodat. Izgleda da je sad na ovom dijelu, baš u sredu Dalmacije, da je ulja previše za prodati ga, za deštrigati ga se. Jer imam ja još od prošle godine 150 litara ili 200 litara kojega ne mogu prodati. Da. A čini mi se relativno jeftino da ga da na 40 kuna, kao što i sad sam ovo ponudio. Ovo što sam sad donio, ja ga nudim preradom na 40 kuna. Čini mi se jeftino kao usporedi sve šta se kroz toku godine obavlja, troši, vremenski izgleda da nisam na koristi. Zna se da Dalmacija ima puno više maslina od Istre, ali su tamo oni organiziraniji. I to je točno, to mene smeta. Zašto su oni bolje organizirani nego mi ovdje u srednjoj Dalmaciji? Zar je njihova maslina daje više ulja i kvalitetno ulje, što je nemoguće. Nije dokazano da njegova maslina bolje kvalitetno ulje daje boje. Da. A u čemu je problem? Problem je što mi nemamo pravu reklamaciju, nemamo pravu advertise. Reklamu. Nismo složni. Nismo složni, nemamo jedno tijelo koje bi moglo reprezentirati nas. I puno ima uvoznog ulja. Ima, i to je točno, dok nekako uvozno ulje prodaje se ispod cijena, što je koja kakva mučka, to je točno, dovodu ga iz Afrike ili bilo kuda gdje, s obzirom da sam ja u svijetu živio dugo godina, u Francuskoj i Kanadi, pa znam kakve su kvalitete ulja i pošto ga tamo prodaju. To je ni u kom slučaju ne može se biti kao što je ovdje naše domaće. Mislite li da će biti dobro trženje u Evropskoj uniji? Čak neki govore da nismo udruženi i da nekako na jednom većem nacionalnom nivou nemamo što tražiti, nažalost, na evropskom tržištu. Evo, vaše mišljenje. Pa ja se tu u potpunosti slažem. Gledajući neke druge zemlje ovdje u našoj regiji koji se bave sličnim kulturama kao što su masline, vinova loza, vinogradarstvo, vinarstvo, općenito, čak i povrće, oni su se udružili u nekakve, ne znam kako bi nazvati, cehove, grupacije, gdje jednostavno svoje organizacije gdje svoje proizvode plasiraju grupno i tu mogu
igrati puno jače karte nego što mi igramo ovdje pojedinačno, gdje se jednostavno jedna masa gubi u drugoj masi ljudi, jednostavno nismo konkurentni, ne možemo doći do jednog pravog naziva gdje bi mogli plasirati to sve skupa vani za prodaju. Evo kažu da je Istra organiziranija, a kad gledamo što se brojki tiče, broja ulja, maslina i tako dalje, Dalmacija ima veći broj. Ali problema ima više. A Istrijani su opet jedan drugčiji mentalitet, njih je mora biti povijest naučila da se drže skupa više nego ovdje ljude, pa svak se jedno i boji da mu susjed ne vidi koliko ima u konobi nečega, tako da se sve nekako radi šotokuco, a mogli bi učiti puno na primjeru Istrijana, ne samo mi, nego svi skupa. Dakle, ova sezona, manje prinosa ili više? Kažu manje, većina maslinara. Pa u globalu je manje, ali sve ovisi od mikrolokacijski, praktički od masline do masline. Jeste vi imali svrdlaša, bolesti? Pa bolesti ima. Bolest se pojavila opet od vrsti masline do vrsti masline se drugačije manifestiraju, drugačijoj količini. A suša ipak napravila svoje. Neko govori da nije, ali ipak se osjetila jer nije kiša pala u potrebito vrijeme kad je trebala biti. Sve ranija prerada? A sve ranije prerada. Oni koji se bave profesionalnije? Profesionalnije, ko se bavi uzaje te naputke od raznih struka i drži se toga. Ko voli tradiciju i jednostavno uživa u njoj. Postotak, što očekujete? Šta Bog da. Kolega Drezga, vi pratite stanje posebice na ovom trogirsko-marinskom području. Evo, za naše gledatelje trebalo bi ponoviti one osnovne podatke. Ovo područje ima uz Brač najviše maslina u Dalmaciji, možemo kazati. Znate li broj? Trogirsko-marinski kraj broji negdje preko 300.000 stabala masline. Ovo je doista maslinarski kraj. Morate znati da na ovom području postoje samo 3-4 uljare koje dnevnu preradu imaju preko 400 tona ploda masline. Međutim, svi kažu da ova sezona i nije baš najbolja. Pa mislim, nije to ništa posebno otkriće. Zna se kolike su bile strahovite kiše u ono najljepše vrijeme kad je sazrevala maslina. I plod masline se napunio vodom i on sada kod prerade ima jako slabe radmane. Imamo recimo moj prijatelj, prvi ekomaslinik na ovom području, Vajić Jozo, je rekao dobio je svega 9% ulja, ali to što je dobio je zaista kvalitetno ulje. Međutim, pojedini ljudi čekaju nešto da bi misle da će biti bolje ako dulje čekaju sa berbom, ali onda se dešava da im prezrije plod i više neće moći dobiti djevičansko maslinovo ulje, nego će dobiti ulje onako kako dobiju. Kada se tiče osobne potrebe, onda maslinari mogu raditi šta god je volja i preraditi kako god je volja. Međutim, ako zna se hoće izaći danas na tržište, onda treba poštivati struku, raditi. Najbolji primjer za nas su Istrani koji zaista proizvode po suvremenom načinu i danas na svim takmičenjima vidjet ćete da Istrani odnose medalje. To je naša tragedija što naš težak se jako teško odlučuje mijenjati. Postoji tradicija, obično oni kažu kako moj pradjeda, moj djeda, tako ću i ja. Međutim, to više ne pali. Struka se mora poštivati, pogotovo sada kad smo već ušli u Europu. I kada moramo se ponašati prema Europi, onda moramo se mijenjati naše stare navike koje su nas vukle nazad i moramo raditi onako kako nas struka uči, kako bi zaista mogli naše proizvode plasirati u Europu, jer mi količinski ne možemo nikome konkurirati, jer smo mala zemlja. Ali naš je adut kvaliteta, a nju možemo postići i u maslinarstvu i u vinogradarstvu, u čemu god hoćemo, možemo imati vrhunske proizvode koji se inače traže. Evo, najbolje dokazuje naš turizam, da svaki naš proizvod je tražen i ne pita se pošto je, samo da mogu konzumirati ovu kvalitetu koju nam Dalmacija nudi. Evo, neki uljari kažu da će biti oko 60% manje posla. Je li to znači manje prinosa ili neki čak govore da je dobar postotak, neki govore da je lošiji postotak? Evo, po vama što se ovog područja tiče, kakva je situacija?
Pazite, to varira od područja do područja. Negdje su kiše bile daleko jače, negdje su bile slabije. Tamo gdje je bilo manje kišnih dana, tamo je sigurno i plod masline bolji i bolje se proizvodi. Međutim, ne trebamo strahovati da je manja proizvodnja, jer moramo znati da plasman ulja je inače upitan i da mi imamo danas situacija da naši uljari imaju još lanjskog ulja kojega nisu uspjeli plasirati. Jer je veliki uvoz. Samo zbog toga što nelojalnog uvoza i svašta se prodaje na našem tržištu. Pogotovo našim trgovačkim lancima gdje se prodaje po 20-30 kuna ulje, ko zna odakle uveženo i ko zna kakve upitne kvalitete. Da. A naše ulje, eto, stoji po konobama i dok god ne organiziramo zaista plasman naših ulja, bit će situacija ovakva kakva je sada. Evo ovdje cijena otkupa i postotak nam recite, što su vam kazali uljari? Pa evo, kreće vam se recimo 40 kuna ćete dobiti za ekstra djevičanstvo, a obično djevičansko se otkupljuje po 35 kuna. Prerada ulja se radi po 1,20 kn. To je ostalo od prošle godine jer su vidjeli da je sada i manje ulja i manje svega i uljarima se jednostavno da bi popunili svoje kapacitete ne isplati dižati cijenu, nego biti zadovoljni s onom prošlogodišnjom kako bi koliko toliko rentabilno poslovali ove godine. Da. Dakle, nema nekih, da tako kažemo, cijena jednakih, nego se ljudi snalaze. Zaista možemo kazati da je uz dobre masline relativno dobru godinu, eto, mogla je biti bolja, inače svake godine su neki problemi. Dakle, da nisu udruženi uljari i da svak radi, evo, snalazi se na svoju ruku. To je samo zbog toga što jednostavno mi nemamo organiziran plasman. Najprije, trebalo bi odmah u početku kazati, kod nas još uvijek ne radi zadružno poduzetništvo i ljudi se teško udružuju u takve asocijacije, a bez takve asocijacije nema tržišta u Europu. Ako on individualno prodaje svoje ulje, onda su zaista cijene različite, kako koga uspije prodati, tako i eto, a sve u svemu je činjenica da se ipak mala količina proda u odnosu koliko se proizvede. Tragom ove teme idemo dalje. Dr. Mirko Gugić govori o razvoju maslinarstva na ovim prostorima i podizanju kakvoće maslinovog ulja. Tada, 76. godine, bio jedan zapravo dno maslinarstva. Te godine smo mi, malo ljudi to pamti, uništavali sadnice, nije niko htio saditi masline. Tada je zapravo, možda slučajno, ali ništa to vjerojatno i nije slučajno, započela posebna aktivnost UNDP projekta FAO-a za unapređenje maslinarstva i uljarstva u Jugoslaviji tada. Normalno, ta Jugoslavija zapravo bila uglavnom Hrvatska 95%, jer vrlo maslina malo je bilo u Sloveniji i u Bosni, u Konevama i nešto u Crnoj Gori. Znači, gro maslinarstva je ipak to bila Hrvatska i mi smo bili najaktivniji nositelji tih aktivnosti. I direktor tog projekta je bio naš poznati i priznati stručnjak svjetski dr. Branko Škareca. Tako da se tu dosta stvari poklopilo i od tada počela zapravo uspon maslinarstva i upravo zahvaljujući tada započetim akcijama i dolaskom moj vizionarstvom profesora De Filipisa zapravo sve započela lijepa priča i sad smo koja traje danas i zapravo idemo naprijed. Tih godina je profesor Gugić prvi išao na specijalizaciju iz područja stolnih maslina i maslinovog ulja u Peskaru i Sevilju, stekavši znanje na inozemnim institutima. Educirao se još u Tunisu i Turskoj, uz ostalo usvojivši vještine za senzorsko ocjenjivanje ulja. Od tih 70. godina prošlog stoljeća do danas puno toga se promijenilo nabolje kod prerade maslina i kvalitete ulja. Nekad nije bilo preradbenih kapaciteta pa su ljudi dugo čuvali plod maslina u moru i vodi od 1 do čak 2 mjeseca te ga prerađivali na prešama. Bilo je također loših navika kod branja, čuvanja i transporta. Danas tako rade samo neki koji nažalost ne prihvaćaju nove standarde. Takvo ulje ima mane, strane okuse i mirise, kao i kiselinsko kvarenje, što znači povećan broj kiselina i povećan peroksidni broj. Znate, ovo kiselinsko kvarenje, to zapravo prouzrokuju
jedni enzimi zovu se lipaze, a zapravo to je grupa hidrolaza. Oni cijepaju masne kiseline od glicerola, a za njihovu aktivnost treba voda, zato jesu hidrolaze. I zapravo one jako aktivno i jako dobro rade kad je ulje u kontaktu sa vodom, a to je u fazi čuvanja ploda. Što to znači za kakvoću, za manu? To znači da tada nastaju kiseline, a vi danas znate da kiseline, zapravo mi u današnjim uljima čak ih praktično pa i nemamo. Imamo 0,1, 0,2, 0,3%, a ekstra kvaliteta je do 0,8%. Slobodnih masnih kiselina izražene kao olinska, jer olinska kiselina je najzastupljenija u masnom ulju. Kad ima vode i kad je ulje u kontaktu sa vodom, enzimi se aktiviraju i cijepaju te masne kiseline od glicerola i one više nisu ulje i mas, nego su masne kiseline i glicerol. I to nije ulje. Tako ulje zapravo je pokvareno. Ono nije ulje, jer su kiseline se oslobodile od glicerola, a ulje kad su kiseline vezane na glicerol. To je ta masnoća koja nije, evo za širu publiku, možemo li tako reći, koja nije dobra za ljudsko zdravlje? Pa zapravo nije dobra, jer ta vrsta kvarenja nikad ne ide sama. Jer se odmah iza te vrste nastavljaju druge aktivnosti na kvarenju. Te kiseline su tada nezaštićene i one pucaju po nezaštićenim vezovima sve do aldehida i ketona. To onda nije dobro. I zato je to zapravo ta granica se spušta danas, jer je to danas jedna realnost. To je nekada bilo nemoguće. Nekada je bilo masno ulje jestivo sa 5% kiselina, a danas do 2%. I od toga do 2% više i nema. To je druga kategorija prema pravilniku o uljima od ploda i komine maslina, od 0,8 do 2%, tog zapravo na tržištu nema. To se ulje uglavnom danas koristi, iako je jestivo, za miješanje sa rafiniranim maslinovim uljem i sa rafiniranim uljem kominje maslina, i to dobijamo na tržište kao ulje kominje maslina ili maslinovo ulje. Znači to nije djevičansko maslinovo ulje. Sadašnji mali postotak kiselina je blagotvoran za zdravlje, jer je edukacija učinila svoje tako da su naša ulja većinom ekstra kvalitete. Skraćivanjem držanja plodova maslina do prerade, to znači odmah se zapravo može preraditi plod masline danas u ulje, nema kad nastati to hidrolitičko cijepanje tih masnih kiselina od glicerola, nema vremena. Zato mi danas nemamo ulja sa kiselinama, zato su vrlo male te kiseline i zapravo to i nisu kiseline koje su nastale cijepanjem hidrolitički, nego to su kiseline koje se nisu još mogle estetski vezati, znači one su u procesu lipidogeneze stvara najprije kiselina, pa glicerol i onda se vežu estetski. To su koje se nisu uspjele povezati još, to su te kiseline i tih ima vrlo malo. I zna se postupak njihovog vezanja, to bi sad bilo komplicirano da to tumačim za širu javnost. Međutim, i zato tih kiselina više nema. Znači, možemo sve ulje, mi možemo sve masline danas preraditi u Hrvatskoj, i to kad je vršna proizvodnja, to je oko 50.000 tona ploda, možemo sve za 12 dana preraditi, u 3 smjene. Prema tome vidite da gdje smo mi tu došli, a nekada nismo mogli cijelu godinu do 3. mjeseca se nekad ulje radili, ne bi mogli preraditi i tada bi prestale sa radom i tek u 12. se mjesecu otvarale. A sada slijedi priča iz kontinentalne Hrvatske. Radi se o poslovnoj suradnji između naše produkcije i emisije Miris zemlje sa mreže TV. Mi njima šaljemo priče iz Dalmacije, a oni nama po dogovoru priče iz kontinenta. Iako se godinama ulagalo milijarde kuna u proizvodnju mlijeka i govedarsku proizvodnju, taj sektor je u najlošijem stanju. Primjerice, lani je prestalo raditi oko 3000 proizvođača mlijeka. Što kažu proizvođači mlijeka i ministar poljoprivrede? Ni brojna upozorenja i prosvjedi mljekara posljednjih godina nisu mogli uvjeriti mjerodavne da poduzmu nešto kako bi zaustavili pad broja proizvođača mlijeka, a time i urušavanje mliječnog sektora. Tako se broj mljekara s 53.000 prije 10 godina sveo na manje od 14.000. Sve to rezultiralo je alarmantnim padom proizvodnje mlijeka. Da se sektor u potpunosti ne uruši, slamku spasa ponudili su otkupljivači. Ovo što se spominje da su mljekarske kuće intervenirale sa nekom većom cijenom, to je kap u moru. Ako su nas, dobro znademo, ako su nam u 2 godine na litri mlijeka uzimale po kunu i 20 zajedno sa državnim potporama, mislim, ovo
ovo stanje koje je sad trenutno, ako država, to jest Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa gospodinom Jakovinom pod hitno ne poduzme nešto, bit će još gore, jer iz dana u dan se smanjiva stočni fond što se tiče krava, iz dana u dan se smanjivaju proizvođači mlijeka i to dovoljno govori da ćemo ove godine na kraju godine završiti negdje oko 450-460 milijuna, a znamo lijepo da smo imali 750 do 800 milijuna litara mlijeka. Kako ste vi ove dvije teške godine preživjeli? Ubrajate se među najveće proizvođače mlijeka ovdje na ovom području. Pa gledajte, preživjeli smo tako da smo imali, najbitnije je bilo dostatno imati svoje hrane koja je najveći čimbenik u svemu tome, pa onda proizvodnja po kravi stvarno se ne smije fulat, ni jedna se greška ne smije napraviti, ako se padne ispod minimuma proizvodnje, onda tu nema rentabilnosti. A da nam je bilo lako nije i nije nam ni sad lako, borimo se. Premda bi mu na prosječnoj proizvodnji po kravi koja premašuje 25 litara mlijeka na dan mogli pozavjetiti brojni evropski proizvođači, to u hrvatskim uvjetima skupih troškova proizvodnje ne predstavlja nikakvo jamstvo za opstanak. Dnevna proizvodnja je trenutno 4.500 litara, dosta smo sad 60 krava stavili u suhostaj i cijena mlijeka se kreće, nešto je otišla gore, neki 10-15 lipa. Koliko je to konkretno sad? Pa 3 kune i 10-15 lipa. Kakva je budućnost ovog vaše farme, kakvi su vaši planovi? Pa gledajte, planova ima svakakvih, samo ako se ovako nastavi, uz ovakvu poljoprivrednu politiku u ovom sektoru mljekarskom ne znamo ni sami kakvi su planovi, jer još uvijek stojimo negdje na rampi i ne vidimo kud to sve vodi. Kako da planiram kada ne mogu do prijeko potrebne zemlje, kaže Šolčić, koji 480 komada stoke hrani na osnovu 105 hektara vlastite zemlje, na koje je prisiljen sijati 3 kulture godišnje da bi prehranio stoku. Znamo dobro da se govori o poljoprivrednom zemljištu koje 2,5 godine, evo, do dana današnjeg nije riješeno. Bilo je govora, bit će prvi kvartal, drugi, evo sad je već 9., 7., 8. koji je, ništa se ne rješava. Poljoprivredno zemljište, sve ostalo nije posloženo u sistemu i nemamo mi neki cilj i nekakvu granicu do kud to mljekarstvo treba doći. Znači, mi smo sad došli, mljekari su došli u razmišljanje da je cilj da se to uništi. Da tako ne treba razmišljati, smatraju Ministarstvo poljoprivrede koje je pripremilo niz kratkoročnih i dugoročnih mjera za opstanak mliječnog sektora. Kroz cijeli niz i kratkoročnih aktivnih mjera pokušavamo zaustaviti taj negativni trend, govorimo o reprogramu kredita, govorimo i o modelu isplate poticaja gdje smo ipak našim stočarima omogućili nešto veće isplate potpora kroz zakonski reguliranu osnovu, kroz osjetljive sektore gdje smo baš mljekarima isplatili gotovo maksimalni iznos ovisno o zemlji koji su imali. Govorimo kroz nove kreditne linije za organizaciju gospodarstva, proizvodnje i nabavu junica, jer sve više zahtjeva je od mljekara zapravo za obnovu stočnog fonda, odnosno obnovu punjenje svojih farmi do kraja, tako da mislim da smo vrlo blizu toga da se taj negativni trend i zaustavi potpuno i da krenemo prema dalje. Kroz operativne programe, odnosno kroz nove razvojne programe za koje ćemo koristiti sredstva iz fondova za ruralni razvoj, ćemo imati mogućnost za zapravo dostizanja prvo, prije svega, onoga što imamo zacrtano kvotama, a kasnije i samodostatnost. Popis je to lijepih želja u čije ostvarenje malo tko više vjeruje, zaključuje Šolčić. U Ministarstvu poljoprivrede održan je stručni savjet za praćenje stanja u svinjogojstvu i proizvodnji svinjskog mesa. Predstavljene su aktivnosti glede natječaja za dodjelu zemljišta, zatim dobivanje sredstava za projekte. U savjet su imenovani predstavnici ministarstva, predstavnici udruga, fakulteta, agencija, komora i vodećih proizvođača. A održan je još jedan stručni savjet za proizvodnju i preradu voća. Zaključeno je da treba stabilizirati cijene, koncentrirati proizvodnju, sniziti troškove proizvodnje, povezati proizvođače te planirati proizvodnju prilagođenu potrebama tržišta. U savjet su imenovani predstavnici ministarstva, udruga, komora, fakulteta i proizvođača.
Ministarstvo poljoprivrede dalo je podršku projektu Zelena akcija koju je pokrenulo Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje, skraćeno HURA, i partneri s ciljem pomaganja lokalnim ekološkim proizvođačima u njihovom nastupu na tržištu, kroz pružanje usluga promocije od strane marketinških stručnjaka. Ministarstvo će pružiti potporu projektu kroz slanje poziva na prijavu za natječaj certificiranim ekološkim proizvođačima, te naravno kroz ostale aktivnosti, primjerice sudjelovanje stručnih osoba, predstavnika ministarstava u medijskim istupima, pres konferencijama i drugo. Osnovni cilj je povećanje udjela površina pod ekološkom poljoprivredom u ukupnim poljoprivrednim površinama u Hrvatskoj do 2016. godine na 8%. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovaj put. Do iduće emisije lijepo vas pozdravljamo.